Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe ki upalike napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Lalap saya ubre uba klit skat jaka kena school. Hakini kisni baladem. Kala sapriang ka video ba klit skat way ubre jaka kena school. Ha sun. Hakabala syam jenjar ban itu ya une ubre. Namar ba udeng mas. Nrei menta kala sapriang ka dur bom deng mas. Jong ubre ubala subat dan kuti ban klit skat jaka kena school. Kane kadur bom deng mas kala sapriang menta haki social media. Bat bun kibala ong ba udai ubre ubala klit skat jaka kena school. Nakariam kabek kibala long kumju bat kato kadur ba udeng mas. Kumta bun kibala suba ya une ubre. Kane kadur bom deng mas ru. Imat kadai kibala yuk ring daki kor CCTV. Bat imat dai haka juga sngi. Bau klit skat jaka kena namar kariam kalong kumju. Ni kwa ya kibor jong ka ain. Makin wat benih bat penti kena. Hatu udah sisan em une uba klit skat jaka kena school. Namar ladang isu ngap tang haki social media. Lese kanam long ka bati kena. Ka Batis TV. Kawe naki news channel ba hetam ha Meghalaya. Kala pelaj jaka dur jong une ubreu. Bat kila donru kibala post sa Facebook. Bat share haki WhatsApp. Ya kadur jung ne ubreu.